Yes, ikaze nanone nshuti bakunze bacu hano kuri Iwakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Reka munyemerere dusangire impamba amakuru azindutse avugwa ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Nshuti bakunze bacu, munyemerere duhere ku makuru y'uruzinduko rwa Perezida Kagame hariya i Gaborone muri Botswana, rwasojwe ku munsi w'ejo, rwasozanyije inkuru nziza. Hanyuma reka turebere hamwe ibyaganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi 5-5. Turakomeza ku makuru y'ibitero karabutaka igisirikare cya Congo FARDC cyongeye kugaba mu matware M23 muri teritwari ya Masisi hifashishijwe drone za CH-4. Ese byangije iki? Turaje tubikomozeho. Turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi turebera hamwe iyi nkuru mbi cyane turukayo. Aha noneho hongeye kuvugwa inkongi y'umuriro nyuma yabaye mu byukuri mu ijoro rya tariki 31 Werurwe rishyira iya mbere Mata, hongeye kubaho inkongi y'umuriro. Ese yibasiye he? Turaje tubikomozeho. Turagaruka Kinshasa, hari amakuru yihutirwa cyane ubwo tukiri mu Burundi, ariko ndabwira ko umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana yaraye i Bujumbura mu Burundi. Namakuru angeraho rwose ashimangira ko uyu Jean-Luc Habyarimana yongeye kurya gutyaza umugambi wo gutera u Rwanda afatanyije na Perezida Ndayishimiye. Ndababwira byinshi kuri aya makuru 5-5. Turakomoza ku makuru yo kuvuga Kinshasa. Tshisekedi yongeye guca amarenga yo yifuza ko Kongo iguma mu ntambara kugira ngo atava ku butegetsi. Hanyuma ariko ibyo byose ndabibabwira, mbabwire ko Perezida Museveni na Tshisekedi bari mu nzira kurushaho gukomeza umubano. Turanyarukira Minembwe nyuma yuko uwitwa Jacques Kongolo aherutseyo, bikarangira mu by'ukuri abayobozi bamwe na bamwe bahariya mu Bibogobogo bahamagarijwe hariya Ibaraka, hatanzwe itegeko ry'uko abadashyigikira leta bazicwa. Aka kanya impungenge ni zose, ariko kandi ni impungenge zije nyuma y'ibyo byose habayeho igitero cya Mayimayi mu gace karimo FARDC n'ingabo z'u Burundi. Turabikomozaho. Ndababwira inkuru y'uko abanyarwanda 356 bigobotoye FDLR. Ndababwira ibyari byo. Turanyarukira muri Sudani y'Epfo. Perezida Salva Kiir yirukanye umugaba mukuru w'ingabo. Nari makuru ari kuvugwa muri kiriya gihugu. Turanambuka kurya nyanja ngani, babwire ko Operation Project Freedom, igahunda ikomeye cyane ya Trump, yahagaze mu marembo ya Hormuz. Ndaje mbivi muzini muzingo muri amakuru 5-5. Nongeye kuba ikaze rero, mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Iwakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0788 48 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe, kuduha ibitekerezo n'inyunganizi n'ubufasha. Byose rwose turabyakiriza yombi kandi tugushimiye, twishimye. Ikaze rero muri iki gitondo. Reka maze babwire ko ku munsi w'ejo inkuru yiri wivugwa cyane hano mu Rwanda. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko uzaramba Karasira Emmanuel byari byitezwe ko agomba kurekurwa nyuma yo kurangiza igifungo yari yarahawe. Yapfuye ku itariki 7 Gicurasi aguye mu bitaro bya Nyarugenge. RCS mu itangazo asohoye yavuze ko uyohoza ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yajyanywe mu bitaro nyuma yo gufatwa imiti irengeje igipimo cy'uburwayi yarasanganywe cyagenwe na muganga. Uru rwego rwavuze ko rutegereje raporo y'abaganga ku cyateye urupfu rw'uyu Karasira Emmanuel. Karasira byatangajwe ko yapfuye mu gihe kuwa gatatu twabwiye amakuru yuko yari bubafunguwe nyuma yo gusoza igifungo cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Urukiko rukuru kandi urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza rwari rwamuhamije icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda ku 30 Nzeri 2025 rutegeka ko afungwa imyaka 5. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guhishingiro jenoside,
gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buhamya ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bigiye bitandukanye. Yashinjwaga kandi icyaha cy'iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe ari cash n'ayari kuri konte ze zitandukanye zirimo za banki ndetse na mobile money. Ubushinjacyaha kandi bwari bwarasabye ko Karasira yahamwa n'ibyaha byose bumurega, urukiko rwumukatira igifungo cy'imyaka 30 gusa birangira akatiwe imyaka 5. Yes, hanyuma nimwe noneho turebera hamwe andi makuru noneho nkuko natangiye mbabwira mu buryo bw'impine cyangwa se amakuru nagiye mbabwira mu buryo buvunaguye. Reka duhere ku ruzinduko rwa Perezida Kagame i Gaborone muri Botswana, n'uruzinduko rumaze iminsi 2 nahoze ndubabwiraho kuva ku musibejo babwira ko Perezida Kagame yerekeje hariya mu gihugu cya Botswana, igihugu kiri mu majyepfo y'Afrika. N'uruzinduko rw'iminsi 2 rero rwaje gusoza. Uribaza utese urwo ruzinduko rwasize iki hagati y'ibihugu byombi? Ese umubano ibihugu byombi bifitanye waba wongeye gutsurwa cyangwa se yaba ari umubano mu by'ukuri waganiriweho? Ese hari imikoranire hagati y'ibihugu byombi? Ni kuri wa 4 tariki 7 Gicurasi 2023 nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasoje uruzinduko rwe rw'akazi rw'iminsi 2 mu gihugu cya Botswana nyuma yo gusura uruganda rutunganya amabuye y'agaciro ya diyama cy'igihugu cy'inshuti gikungahayeho. Perezida Kagame ndetse na Perezida Boko, Perezida Duma Boko wa Botswana yasezeye kuri Perezida Kagame ubwo yasozaga uruzinduko rwe rw'iminsi 2 yagiriye muri iki gihugu, aho abakuru b'ibihugu byombi rero n'intumwa zabo baganiriye ku nyungu z'ibihugu byombi kandi bongera gushimangira ko biyemeje kurushaho kunoza ubufatanye bw'ibihugu mu nzego z'ingenzi hagamijwe iterambere rusange ry'abaturage b'ibihugu byombi. Mbere yaho mu gitondo cyo kuri wa 4 i Gaborone, Perezida Kagame yasuye isosiyete ikora ubucukuzi bwa diyama muri Botswana yitwa ngo ni DTC Botswana, n'umushinga uhuriweho rero wa 50/50 na guverinoma ya Botswana ndetse na De Beers. Hanyuma DTC Botswana iki nicyo kigo cya mbere nakubwira kinini gikomeye cyane ku isi mu gutunganya no kongerera agaciro amabuye y'agaciro ya diyama, gifite rero ubushobozi bwo gutunganya karat zigera kuri miliyoni 45 za diyama buri mwaka. Numva ko ari ikigo mu gikuri gikomeye cyane. Nimwemerere tunyarukire Kinshasa turebere hamwe amakuru, ariko ubwo twaheri Bujumbura mu Burundi bavandimwe. Amakuru avuga ko ibintu byahinduye isura mu by'ukuri. Tumaze iminsi tubabwira umugambi wo gutera u Rwanda igihugu cy'u Burundi gishyize imbere cyangwa se gifatanyijemo n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufasha kabuhariwe bw'igihugu cy'Ububirigi ndetse igihugu cya Angola, igihugu cya Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania bafatanyije n'umutwe wa FDLR n'abagize P5. Twabibabwiyeho imyiteguro uburyo ikorwa umunsi ku munsi, tubabwira imyitozo yakomeje gukorerwa hariya mu ishyamba rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi, tubabwira inzinduko z'abayobozi ba FDLR hariya Kinshasa ndetse ni Bujumbura ndetse n'abandi barwanya leta y'u Rwanda barimo Jean-Luc Habyarimana. Uyu ni umuhungu wa Perezida Habyarimana, umwe mu bantu Tshisekedi ngo yifuza kugira umuyobozi ukomeye wa FDLR. Ako kandi mu gutera u Rwanda bamara gukuraho ubutegetsi buriho rwose, ngo Jean-Luc Habyarimana akaba ari we uhabwa ubutegetsi. Twagiye tubigarukaho. Uruzinduko rwa Jean-Luc Habyarimana rwavuzwe mu by'ukuri kuva mu ntangiriro za 2026 byarashimangiwe, ariko no mwaka ushize yagiraga gutya rwose akenya bya Kinshasa. Amakuru akavuga ko rero uyu Jean-Luc Habyarimana n'ubundi guhura n'abayobozi Kinshasa ndetse n'abo Burundi biri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru rero nakira aka kanya arashimangira ko Jean-Luc Habyarimana mu by'ukuri ngo yarayi Bujumbura mu Burundi kwa Perezida Ndayishimiye mu by'ukuri ngo baganire kuri iyo gahunda, bongere bashyire ku icyazo umugambi wabo wo gutera u Rwanda. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko uyu mugambi uhari kandi ko rwose bari kugerageza uburyo ngo utazapfuba, ariko kandi Imana iri guhandi gataha i Rwanda. Benshi bavuga ko mu by'ukuri atari Imana izatuma abantu babura uko bagira. Hanyuma reka mbabwire ko ni byinshi twagarukaho. Kinshasa
byinshi biri gutangazwa. Perezida Tshisekedi yaciye amarenga yuko yifuza ko, murabizi ko amaze iminsi havugwa ko Tshisekedi ashaka gushyira imbere intambara, gukomeza gukurura intambara kugira ngo azabyifashishe mu by'ukuri muri referendum, cyangwa se bizarangire n'ubundi yongeye mu by'ukuri yongeye kuyobora igihugu yifashishije ko ngari mu ntambara. Aka kanya rero ndagira babwire ko yongeye guca ayo marenga agaragaza ko azayobora iki gihugu rwose kandi ko intambara izabimufashamo. Ni Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihugu cye mu myaka 2 iri imbere atazaba mu gihe intambara ihanganishije ingabo ze n'inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23 muri Kivu zombi izaba ikomeje. Uyu mugabo mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru ku wa gatatu yeruye ati rwose nitunanirwa kurangiza iyi ntambara ntituzashobora gukora amatora yo muri 2028, ntidushobora gukora amatora atarimo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Perezida Felix Tshisekedi kandi watanze urugero kuri Ukraine, yashimangiye ko bidashoboka ko amatora yategurwa mu gihe hari ibice by'igihugu cye byafashwe. Tshisekedi rero yatangaje ibi mu gihe mu Kuboza mwaka 2023 ubwo yatorerwaga kuyobora Kongo muri manda ye ya kabiri. Amatora yabaye ariko ntiyitabirwa n'abaturage bo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko abo muri teritwari za Rushuru na Masisi zagenzurwaga na AFC M23. Muri 2028 biteganyijwe ko aribwo Tshisekedi yazaba asoje manda ebyiri yemerewe cyangwa se yemererwa n'itegeko nshinga rya Kongo. Uyu mugabo kandi mu by'ukuri kuri ubu akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ahindure itegeko nshinga mu rwego rwo gukomeza kuguma ku butegetsi. Kuri iyi ngingo rero Tshisekedi ku wa gatatu yavuze ko nta gahunda yo kwiyamamariza manda ya gatatu afite, ariko ko abaturage newe musaba azabikora. Agira ati abanyekongo nibansaba kugaruka ndi ku ruhande rwabo, niba guhindura itegeko nshinga cyangwa se kurivugurura bigomba gukorwa ntibizabaho abaturage batabanje kugishwa inama muri kamarampaka. Kuri ubu abakurikiranira hafi politiki ndetse n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bemeza ko Tshisekedi yiteguye gukomeza kwenyegeza intambara mu burasirazuba bw'igihugu cye kugira ngo akomeze kugumana ubutegetsi mu gihe mu by'ukuri ibyo guhindura itegeko nshinga byaba bidashobotse. Nginiyo turufu noneho yakoresha ndetse agaragaza ko rwose ngo yagira akamaro gakomeye muri rusange. Hanyuma ni Tshisekedi murabizi ko abanye n'igihugu cya Uganda nubwo agikemanga, kuko Uganda nayo ni igihugu gishinjwa kugira uruhare mu ntambara yo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri Tshisekedi yashinja u Rwanda, kuri guverinoma ya Kongo ishinja u Rwanda kuba ruri inyuma y'umutwe wa M23, ni nako Tshisekedi abishinja igihugu cya Uganda. Noneho ubwo hari uburyo babana rero, hari uburyo babana, ibihugu byombi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubuhahirane birumvikana, ariko hakiyongeraho n'imikoranire hagati y'ingabo za Kongo FARDC. Murabizi ko FARDC ikorana n'ingabo za Uganda mu kiswe Operation Juja. Ibi rero ngo ntabwo bikwiye kugarukiraho cyangwa se guhagarariraho, kuko Perezida Tshisekedi mu by'ukuri na Perezida Museveni ngo bagiye kurushaho gukomeza umubano wabo. Yes, hanyuma ni nyuma y'uko Perezida wa Kongo Tshisekedi yakiriye intumwa yihariye ya Perezida wa Uganda Yoweri Museveni, yamushyiriye ubutumwa bwihariye bumutumira mu birori by'irahira rya Perezida Museveni biteganyijwe mu cyumweru gitaha i Kampala. Aya makuru yatangajwe n'ibiro bya Presidancy ya Kongo ku wa gatatu tariki ya 6 Gicurasi nyuma y'inama yabereye Kinshasa hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse n'utwa John Mulimba, ni Minisitiri wa Uganda ushinzwe ubutwererane bw'akarere, akaba ari intumwa yihariye ya Perezida Museveni. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Presidancy ya Kongo rivuga ko Perezida Tshisekedi yashyikirijwe ubutumwa bw'ubutumire bwo kuzitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni uzaba ku wa kabiri tariki 12 Gicurasi nyuma y'uko yongeye gutorerwa kuyobora Uganda muri manda ya karindwi. Hanyuma Perezida Museveni yongeye gutsinda amatora yabaye mu kwezi kwa mbere 2026 ku majwi 71.65% atsinda uwo bari hatanye ariwe Bobi Wine wagize amajwi
24.22%. Ku cy'ingenzi kiri inyuma y'ubu butumire ngo si ukwitabira ibirori gusa, hari n'ibimenyetso bikomeye byerekana ko Uganda na Congo bikomeje gushimangira umubano wa diplomasi, ubufatanye no mu by'umutekano ndetse n'ubukungu mu gihe akarere k'ibiyaga bigari kagihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano. Perezida wa Congo yavuze ko uruzinduko rushobora gutanga amahirwe yo gusinya amasezerano mashya y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi agamije guteza imbere ubuhahirane, ibikorwa remezo ndetse n'imikoranire ya gisirikare. Mu myaka yashize Uganda na Congo byakomeje kwegerana cyane cyane mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo, hari umutwe wa ADF. Ingabo z'ibihugu byombi zikomeje ibikorwa bihuriweho byo guhiga uwo mutwe umaze igihe uhungabanya umutekano mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Abasesenguzi rero ba politiki bavuga ko ubutumire bwa Museveni kuri Tshisekedi bufite uburemere bwa diplomasi kurusha uko benshi babyibwira, ngo mu by'ukuri buragaragaza ko Kampala na Kinshasa bikomeje kubaka ubufatanye bushya bufite inyungu ikomeye ku mpande zombi, cyane cyane mu gihe Congo iri gushaka abafatanyabikorwa bakomeye bayifasha mu bibazo by'umutekano n'iterambere n'ubukungu. Ku ruhande rwa Uganda, gukomeza umubano mwiza na Congo bifite akamaro gakomeye mu rwego rw'ubucuruzi no kurinda inyungu zayo mu karere. Ni Congo akaba ari kimwe mu bihugu bifite isoko rinini ndetse ku bicuruzwa bya Uganda, kandi umutekano mu burasirazuba bwa Congo kagira ingaruka zikomeye ku bukungu n'umutekano bya Uganda. Byinshi rero abasesenguzi bahuriza bakavuga bati ni umubano koko ukwiye kuba wanakomezwa ku bijyanye n'inyungu buri gihugu kigira. Hanyuma reka turebere hamwe amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi. Amakuru y'intambara cyangwa se ibitero ntabwo tuyatindaho, turiyambaza ibikubiye muri iri tangazo rigufi AFC 23 yashyize hanze ikomoza ku byakozwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nibwira kabiri tutumvise ibitero bya drone z'igisirikare cya Congo yabiga hepfo muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigiye bitandukanye nka Minembwe, mu bice bya Kalingi, Bidegu, mu bice bya Uvira, muri Preda Ruzizi, ahitwa Karehe, ahitwa Rumbishi. Tumaze iminsi tubigarukaho ibintu bimaze iminsi biberayo. Ibitero byagiye bigira ingaruka ku baturage muri Masisi, nk'ahitwa Rushoga. Tumaze iminsi tubigarukaho ibitero byari bihitanye Colonel Nsabimana ufite amahirwe menshi yo kuzasimbura Lieutenant Wiringoma. Ariko rero kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi ku isaha ya saa 7:20 y'amanywa, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zongeye kuri Koroza zigaba igitero simusiga zikoresheje drone mu gace ka Kalenga gatuwe cyane gaherereye muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu ya ruguru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro AFC M23 rivuga ko iki gitero cyahitanye abasivile benshi kandi bituma abaturage benshi bahunga. Iri huriro rikomeza rivuga ko mu guhangana n'ubu bugizi bwa nabi bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yongeye gushimangira ko ryiyemeje bidasubirwaho kurengera no kurinda abaturage b'abasivile ihohoterwa, ibisasu bitavangura ndetse n'ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu bikorwa mu rwego rw'intambara rwashyizweho na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, ariko mbere gato ubwo rero ngiye kubabwira ibiri ku inkuru mbi cyane turutse mu Burundi, ariko ubwo reka mbanze mu by'ukuri mbabwire ko ahitwa Bibogobogo amakuru aturukayo ni menshi ndetse n'amakuru ateye impungenge cyane. Ejo twababwiraga uruzinduko rwitwa Jacques Kongolo intumwa ya Tshisekedi mu by'umutekano yaje iganiza abaturage ba Bibogobogo, ibabwira ko mu by'ukuri abatutsi batuye hariya, abanyamurenge batuye hariya, biriya byo gushyigikira M23 bitakigezweho, kw'icyo basabwa ari ukugira gute, hari ugushyigikira leta. Uyibaza utese byava kuki niba leta yica igasahura igakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorera abaturage ibaziza ubwoko, bazayifana bazayishyigikira bate? Ni ku itegeko rero gushyigikira leta kuri ubu byahise binarangira rwose n'abayobozi bahariya bahamagajwe ibaraka ngo bahabwe icyo nakwita nk'amabwiriza bagomba kujya kuganiriza abaturage babo. Impungenge rero zikomeje kuba zose ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo hari havuzwe igitero mu gace kitwa ngo ni Karimo FARDC n'ingabo z'u Burundi zagabweho igitero gikomeye na Mai Mai, mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuvuga iby'umutekano. Haravugwa indi nkuru y'igitero cyagabwe n'umutwe wa Wazalendo Mai Mai mu gace ka Bibogobogo.
ibintu bikomeje gutera impungenge abaturage bavuga ko umutekano ukiri ikibazo gikomeye. Amakuru aturuka mu misozi ya Bibogobogo muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu tariki 6 Gicurasi abarwanyi ba Wazalendo bayobowe n'uwitwa Nshoreyingabo bagabye igitero mu muhanda wa Bijanda aho bashakaga kunyaga inka z'abanyamurenge batuye muri ako gace. Nk'uko abaturage bahatuye babitangaje, aba barwanyi bageze muri uwo muhana mu masaha y'ijoro batangira kurasa abaturage n'ababarindaga amatungo, ariko bahura n'ubwirinzi bw'abakomye imbere bituma habaho kurasana kw'akanya gato. Amakuru yizewe rero avuga ko abarwanyi bahise baraswa birangira bahunze berekeza mu bice bituye n'Abafurero mu gace kwa Sebasaza. Rero bivuga ko ngo atashoboye no gutwara amatungo yari yaje kunyaga. Ndavuga izo nyishyamba zabashije gutwara amatungo zari zaje kunyaga. Umwe mu batuye hariya wavuganye n'imboni yacu ati mu ijoro ry'ejo rwose Mayimayi iyobowe na Nshoreyingabo zinjiye mu muhana wa Bijanda ishaka kwiba inka. Kubw'amahirwe abungeri bari maso bahise barasana, Mayimayi irahunga yerekeza mu gace ahitwa ni kwa Sebasaza. Yahunze nta na kimwe itwaye cyangwa se nta nka n'imwe itwaye, ahubwo isiga magazine 3 zuzuye amasasu ya AK-47. Amakuru rero akavuga ko muri uko guhunga abarwanyi basize magazine 3 zuzuye amasasu y'imbunda yo mu bwoko bwa AK-47, ibintu abaturage bafata nk'ikimenyetso cy'uko bahunze bafite ubwoba bwinshi nyuma yo guhangana n'abungeri bayo matungo. Iki gitero kandi kibaye mu gihe agace ka Bibogobogo kavugwamo kuba kari mu maboko y'ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'abasirikare b'u Burundi. Ibyo rero byatumye abaturage benshi bibaza impamvu abasirikare batatabaye abaturage mu gihe icyo gitero cyabaga. Hari abavuga ko kuba Mayimayi ikibasha kugaba ibitero muri ako gace bigaragaza ko ikibazo cy'umutekano kitarakemuka burundu, nubwo hari ibikorwa bya gisirikare bimaze igihe bikorwa muri Fizi, Minembwe n'utundi duce twa Kivu y'Amajyepfo. Iki gitero kandi kibaye hashize igihe gito mu Bibogobogo habereye ibiganiro byari bitabiriwe n'umujyanama Perezida Tshisekedi ushinzwe ibijyanye n'umutekano Jacques Kongolo wari kumwe na General Yakutumba William wa Wazalendo muri bino bice. Ibyo biganiro byari bigamije gushishikariza abaturage cyane cyane abanyamurenge n'andi moko atuye muri ako gace gushyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa no kwizera ko umutekano uzagaruka. Muri ibyo biganiro nk'uko natangiye mbabwira, Jacques Kongolo yari yavuze ko leta ya Kinshasa itazihanganira imitwe yitwaje intwari ikomeje guhungabanya abaturage, ashimangira ko ngo ibikorwa byo kunyaga amatungo no kwica abaturage bizahagarara. Ku rundi ruhande, General Yakutumba nawe yari yavuze ko abaturage batagomba gukomeza kubaho mu bwoba bwo kunyagwa inka cyangwa se kugabwaho ibitero, nubwo hari ibyo leta isezeranya abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Bavuga ko bagifite impungenge zikomeye. Rero ni impungenge z'umutekano. Bamwe bakavuga ko imitwe ya Wazalendo, imitwe ya Mayimayi n'abashyigikiye ikomeje kuba ikibazo gikomeye mu buzima bw'abaturage bwa buri munsi. Hanyuma mu yandi makuru reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, turebera hamwe uko situation imeze magingaya. Ni inkuru mbi cyane. Kuri wa kane tariki 7 wari umunsi uteye ubwoba cyane ku bacuruzi mu isoko rya Kinama riherereye muri zone Kinama muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura ni mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko ryibasiwe n'inkongi y'umuriro ikomeye. Abatangabuhamya bavuga ko inkongi y'umuriro yatangiye hagana amasaha 2:15 z'igitondo maze yibasira igice kinini cy'isoko, cyane cyane igice kirimo ibicuruzwa byaka umuriro harimo n'amavuta yo kwisiga. Serivisi zishinzwe kuzimya umuriro zahageze zitinze, nyuma gato hamaze kwangirika byinshi. Kugeza saa 6 z'amanywa rero bari bakigerageza kuzimya umuriro. Biravuga ko rwose amarira n'agahinda byagaragaraga ku maso y'ababuze ibyabo. Inkuru dukesha Iwacu Burundi ivuga ko bamwe mu bacuruzi bagerageje kwishora mu muriro ngo barebe ko hari icyo barokora, ariko abashinzwe umutekano barababuza kubwo
n'umutekano wabo. Guverineri w'intara ya Bujumbura ndetse n'umuyobozi wa komine Ntahangwa basuye aho hantu kugira ngo basuzume ibyangiritse. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Sudani y'Epfo, reka tuze twerekezeyo, ariko mbanze mbabwire iby'iyi nkuru y'abanyarwanda batahutse mu rwa Gasabo bigobotoye FDLR cyangwa se bakizingoyi ya FDLR. U Rwanda rwakiriye abanyarwanda 356 bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko kuva muri Mutarama 2025 kugeza ubu cyangwa se kugeza uyu munsi abanyarwanda barenga 8,869 bamaze gutahuka mu Rwanda bigobotoye ingoyi ya FDLR yari yarabafashe bugwate ku ya 7 Gicurasi 2026. hatashye abantu 356 barimo abagabo 17, abagore 82 n'abana 257 basanze ku mpaka munini wa La Corniche cyangwa se uzwi nka Grande Barriere uhuza Gisenyi na Goma. Imodoka zibategereje kugira ngo bajyanwe ku nkambi ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi banyuzwamo by'agateganyo. Imibare y'iyi minisiteri igaragaza ko kuva mu mwaka w'1994 kugeza muri 2005 hari hamaze gutahuka abanyarwanda bagera kuri 3,503,173 3,503,173 baturutse mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibihana imbibe n'u Rwanda. Mu mwaka wa 2025 u Rwanda rwakiriye abanyarwanda 6,000 ndetse na 43 batahutse bose baturutse muri Kongo. Ni mu gihe kuva muri Mutarama kugeza muri Mata irangiye 2026 abanyarwanda 2,470 ari bamaze gutahuka. Abanyarwanda babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma babagaye nyuma yo kuva mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo aho bari barafashwe bugwate na FDLR. Yes, hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Sudani y'Amajyepfo haraturuka amakuru akomeye cyane. Perezida Salva Kiir n'umujinya mwinshi yagize atya yirukana umwe mu bayobozi bakomeye ba gisirikare. Ni nyuma y'uko hashize iminsi havuzwe ko yirukanye na bamwe mu baminisitiri bagera kuri 2. Bigaragara ko rero akeneye impinduka mu buyobozi ndetse no mu nzego z'umutekano. Yakoze impinduka rero nshya muri guverinoma ye zirimo kwirukana umugaba mukuru w'ingabo ndetse na minisitiri w'imari wari umaze igihe kitageze ku byumweru 2 muri uwo mwanya. Itangazo rya leta ya Sudani y'Epfo yatangaje ko General Paul Nang wari umaze kuyobora igisirikare kuva mu Kwakira gushize yakuye ku mwanya wa nyuma y'igihe igihugu gikomeje guhura n'umutekano muke ndetse ibikorwa bye bikaba byaravugwagaho byinshi. Mu mwanya we Perezida Salva Kiir yongeye gushyiraho General Santino Deng Wol, umwe mu nshuti ze za hafi kandi ukomoka mu karere ka Bahr el Ghazal aho n'ubundi Salva Kiir akomoka ku gisekuru. Uyu Santino Deng Wol yari yaranabaye umugaba mukuru w'ingabo hagati ya 2020 na 2024. None ni kandi minisitiri w'imari Salvatore Garang Mabialdit wari washyizwe kuri uwo mwanya ku itariki 26 Mata. Nawe impuguke rero wari impuguke akorera minisiteri zitandukanye za leta. Hanyuma tukiri muri Sudani reka turebere hamwe. Biravugwa ko ni inkuru itugezeho nayo ivuga ko ku munsi w'ejo umuyobozi w'umutwe wa Rapid Support Force Mohamed Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Hamet yongeye gushimangira ko yiteguye gukomeza ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya ingabo za Sudani. Ashinja ubuyobozi bwa gisirikare buyoboye igihugu kuba nyirabayazana y'amakimbirane akomeje ndetse no kunanirwa kugera ku mahoro arambye. Yaboneyeho kwemeza ko ubu afite ingabo 450 ziteguye gukomeza urugamba. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari reka mbabwire kuri iyi nkuru ya operation ikomeye cyane izaba ngiya mbere ku isi cyangwa se izandikwa mu mateka y'isi.
operation ngo izaba simusiga izasiga rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kugira igitinyiro ku ruhando mpuzamahanga. Ni Operation Project Freedom, ikaba gahunda ikomeye ya Perezida Trump, ariko iyi nkuru iragaragaza ko iyi gahunda yahagaze mu marembo ya Hormuz mu gihe isi ikomeje guhanga amaso ubushyamirane bukomeye hagati ya Irani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel. Ikibazo cyongeye kwibazwa cyane ni uburyo Washington itigeze ibasha kugenzura neza uyu muhora wa Hormuz cyangwa se unyura Hormuz ngo ninde, nubwo atangije gahunda ya gisirikare yiswe Operation Project Freedom yashyigikiwe na Donald Trump. Iyi gahunda yashyizweho mu rwego rwo guca intege ubushobozi bwa Irani bwo kuhungabanya ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli mu kigobe cya Peresi, cyane cyane mu bunigo bwa Hormuz. Rero nkuko bigaragara ni inzira inyuramo hafi 1/3 cya peteroli ikoreshwa hirya no hino ku isi. Nubwo Amerika ifite igisirikare gikomeye kirimo amato n'indege z'intambara, ariko Irani yakomeje kugaragaza ko ishoboye guhungabanya uwo muhora rwose cyangwa se uwo muyoboro igihe icyo ari cyo cyose. Intambara itagaragara cyangwa se ari kumugaragara, ariko ikaba ikomeje hagati y'ibihugu byombi. Ikibazo cya Hormuz ni kiri mu rwego rw'intambara zisanzwe gusa, ahubwo ngo kinjiye mu buryo bw'intambara itagaragara irimo iterabwoba, gukoresha mato yihuta, drone ndetse n'ibisasu birasirwa ku nkombe. Irani yashoye imbaraga cyane mu buryo bwo kurwana buzwi nka asymmetric warfare, butuma igihugu gifite imbaraga nke gishobora guhangana n'ibihangange nka Amerika. Ibi rero nibyo bituma igisirikare cya Amerika kidashobora kwigwizaho insinzi byoroshye muri ako karere. Mu bihe bitandukanye, Tehran yagiye yerekana ko ishobora gufunga cyangwa se guhungabanya Hormuz igihe yabitewe. Ibintu bikomeje gutera impungenge ibihugu byinshi bishingiye kuri uwo muyoboro mu bucuruzi mpuzamahanga. Nubwo Amerika yohereje amato menshi y'intambara mu kigobe cya Peresi, harimo n'ubwato bunini bwo mu bwoko bwa aircraft carriers, kugeza cyangwa se ubwo byoherejwe kugenzura neza Hormuz bisaba ibirenze imbaraga za gisirikare gusa. Imiterere y'inyanja muri ako karere, ubucucike bw'amato ndetse n'ubucuruzi ndetse n'inkombe zegereye Irani biha Tehran amahirwe yo gukomeza kugira ijambo rikomeye kuri uwo muhora. Hanyuma byongeye kandi ibihugu byinshi bifite inyungu muri Hormuz ntibyifuza intambara yeruye, ahubwo bishyigikiye ituze n'imishyikirano, nubwo bidashobora guhangana ku mugaragaro n'imbaraga za Washington. Operation Project Freedom ya Trump yari igamije kwerekana ko Amerika ishobora kongera gukomera mu kugenzura Hormuz ndetse no kurinda inyungu zayo z'ubukungu. Ariko kandi kugeza ubu ibimenyetso byinshi biragaragaza ko iyo gahunda itageze ku ntego cyangwa se itageze ku ntego zayo zose, cyane cyane mu kugenzura neza uwo muyoboro w'ingenzi. Ibi byatumye rero hibazwa niba Amerika igifite ubushobozi nk'ubwo yahoranye bwo kugenzura inzira z'amazi z'ingenzi ku isi, cyangwa niba ibihugu nka Irani bigenda byiyongera cyangwa se byongera igitutu ku bubasha bwabyo. Hanyuma ni mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi rero hagati ya Washington na Tehran, Hormuz iracyari kimwe mu bice bishobora guteza ihungabana rikomeye ku bukungu bw'isi. Niba nta gisubizo cya diplomasi kibonetse, uyu muyoboro ushobora gukomeza kuba igikoresho cya politiki Irani ikoresha mu guhangana na Amerika. Ku rundi ruhande, Amerika ishobora gukomeza gushaka ubundi buryo bwo kugabanya akamaro ka Hormuz, harimo gushora imari mu zindi nzira z'ubwikorezi no kongera igitutu kuri Irani. Hanyuma inkuru ya Hormuz igaragaza uburyo intambara z'igihe cyangwa se z'iki gihe zitakiri imbaraga cyangwa se zitakiri intambara z'imbaraga gusa, ahubwo zishingiye no ku mayeri n'ubwenge, aho igihugu kidafite ubushobozi bungana n'ubwa Amerika gishobora kuyibangamira mu buryo butari bwitezwe. Ibi rero bituma mu by'ukuri ikibazo cya Hormuz gikomeza kuba ikimenyetso cy'impinduka zikomeje kuba mu miterere y'ubutegetsi n'imbaraga ku rwego mpuzamahanga. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 8 Gicurasi 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.